Sljedeći eksperiment iz serije lekcije Marije Curie je posvećen dokazu o pritisku vazduha. Evo na ovom pronovu postavljeno je pitanje šta je pritisak vazduha, materijal koji je uzela Marija Curie i imate opet 3 etape. Znači, malo smo naduvali balon i stavili u flašicu, zatim izvlači se pumpom vazduh iz tog suda i na kraju se vidi da je balon više naduvan i sad to, na osnovu tog posmatranja treba da se zaključi šta je pritisak vazduha. Evo, vi smo stavili u flašu balon koji ima malo vazduha u sebi na atmosferskom pritisku, zatvorili smo i ovdje smo uzeli pumpu za vino, to je pumpu za izvlačenje vazduha iz boca sa vinom. I evo, sada ćemo da ispumpavamo vazduh iz boce. Evo vidite, i balon počinje da se naduvava. Kako bi mogli da objasnimo zašto se ovaj balon naduvao, a da mi nismo duvali u njega? Jednostavno zato što smo izvlačili smo vazduh iz flaše, a nismo mogli da izvučemo vazduh iz balona. I onda u balonu je bilo vazduh na atmosferskom pritisku, ovdje je stvoren znatno manji pritisak u samoj flaši i došlo je do širenja balona, odnosno do njegovog naduvavanja. Hvala na pažnji.